shoulders and knees underneath the hips, lengthening through the spine. Hawnhekk nippruvaw nitwalu mill-ispina, nieħdu naqra żgħira nifsijiet hawnhekk, inhale through the nose, nifsil ġewwa, nifsil barra, exhale, u nerġgħu nifsil ġewwa, u nħossu il-posture nifisha sewwa, darna jitwal, indaħlu naqra żgħira żaqna meta noħorġu n-nifs darba oħra, tajjeb ħafna. Issa nagħmlu cat and cow poses. Inhale, nippreparaw, nifsil ġewwa, nifsil barra, nawġu darna chin to chest. Nimxu man-nifs hawnhekk. Inhale, nitwalu. Exhale, nawġu darna l-ispina. U ħanamluha darbtejn oħra. Inhale, nitwalu. Exhale. L-aħħar waħda, nifsil ġewwa. U nifsil barra. Hawnhekk ħammorru għal posture child's pose, jiġifieri swaba ta' saqajna jkunu rilassati u nmexxu l-patata lura. Rasna tista' tmur ukoll fuq il-mat. Għal min forsi ma jħossux komdu b'dan il-mod jista' wkoll iniżżel idejh sewwa ħalli jkollu iktar support mill-ġisem. Għandna hawnhekk ukoll 3 nifsijiet oħra, l-għan huwa li nirrilassaw in-nifs, nirrilassaw darna. U anka il-patata nirrilassawha ma nippruvawx inħossu ċertu ġbit lejn in-naħa tad-dar. Minn hawnhekk intawlu naqra żgħira jdejna, nagħmlu naqra żgħira rasna l fuq u ħanġu in a half chaturanga. Inhale, come forward with a curve. Exhale, hold. U żaqna tkun il-ġewwa. Ġifieri patata mhijiex tħares il-barra ma naqra żgħira titatta. Minn hawnhekk is-swaba ta' saqajna jiġu taħt. Toes tucked under. Inhale. As you exhale, we lengthen the spine and push back. U nerġgħu inhale niġu l-qudiem. Darna mawweġ, rasna ġewwa forsi. Exhale, nimbuttaw lura. Nitwalu. Darbtejn oħra. Inhale. Tajjeb ħafna. Exhale. Kif qed naraw hawnhekk l-ispina tibda bil-mod il-mod tiġi iktar warmed up. L-aħħar waħda, inhale. And exhale, we go back. Minn hawnhekk ħaniġu għal plank pose, niġu l-qudiem. Plank position. U ħanżommu l-plank for 3 counts. 1. Dejjem nieħdu n-nifs, qatt iżommu n-nifs il-ġewwa. 2. Tajjeb ħafna. 3. Bil-mod il-mod l-irkoppa niżlu l-isfel. Very good. U nerġgħu mmorru għal child's pose id-darba saqajna ftit żgħira aktar imbedin. Is-swaba ta' saqajna imissu ma' xulxin u mmorru lura nerġgħu għal 3 nifsijiet oħra. 1. Lana hawnhekk li darna dejjem qed imur lura. 2. U nieħdu n-nifsijiet bil-kalma kemm jista' jkun. And 3. Bil-mod il-mod ħanerġgħu niġu l-qudiem u nibdew nistendu żgħira ftit is-saqajn min iħossu jdejh jew dejjem huwa okej li tagħtihom ftit break mhix problema. Extend the right leg out, keeping your hips in line. Lift up, breathe. Left arm out. U ħanżommu wkoll nerġgħu for 3 counts. 1. Push away. 2. Tajjeb ħafna. 3. U nerġgħu niġu tabletop position. Naħa l-oħra, extend the left leg out. Nollu s-sieq l-ewwel, insibu l-bilanċ, u mbagħad intawlu jdejna l fuq. 1. 2. Very good. Tajb ħafna. 3. U nerġgħu niġu l-isfel. Tabletop position. Nispiċċaw bil-immorru downward dog minn hawnhekk toes tucked under, nimbuttaw lura qabel ma nitwalu l fuq. U nistgħu nżommu l-irkoppa naqra żgħira. That's it. Slightly bend, ġifieri rilassata. Ħanagħmlu hawnhekk 3 nifsijiet. 1. 2. Tajjeb wisq. 3. Inħarsu l-qudiem, niġu l-qudiem pass pass. U nitwalu dritti, inhale, arms up, head up. Sama stihidi. Dat kienet is-serata l-lum. Grazzi, narakom li miss.